Hey, sanibona bafowethu. Ndiyathemba ukuthi niyaphila. Dr. Simba lo umfana omncane, umfana waseGoli guys. Bafowethu, i-account yami eyalapha kwa TikTok baye bayibhena ke bafowethu, i-account ethi Dr. Simba Lwandle. So baye bayibhena. So njengamanje ndisebenzisa leni account nayo isathi Dr. Simba Lwandle. So bayibhenile ke bafethu, angengichaze ke ngama video ebendiwafakile ekucaca ukuthi uTikTok wanqanda ngoma video wawo. So nami ndakhohlwa ngoba izinto zalonyaka ophelele xa benqanda 2024. So kusho ukuthi njengamanje i-cellphone number yami ndisasebenzisa i-cellphone number A1. Yabo ndisasebenzisa i-cellphone number eniyaziyo ethi 064 977 5263 064 977 5263. I-cellphone number enitholakala kuyo, nitholakala eCarltonville la nitholakala khona. So kwindawo bathi i-extension 8 la nifumaneka khona. Yabona. So bafowethu, umcimbi webhangela usaqhubeka. Ibhangela nje lisaqhubeka ebantwini abathi balifuna kakhulu, ebantwini abavileyo imisebenzi yebhangela, from abantu bezifakazela to ubufakazi bendibuzisa kuni nemisebenzi yebhangela. So ibhangela nikhumbule bafowethu ukuthi lingamandla ekuprotecteni, ekupheni inhlanhla. So ibhangela lenza izinto ezibonakalayo ezinkulu, because emntwini ebefollow kuzoba ngcono, emntwini ebefollowisha indaba yebhangela. But ibhangela liya protector, likunikeza inhlanhla, liyakulwela kwizitha. Yabona. So xa nizobalisa nje kancane, ngabalisa abafowethu ngoba isikhathi abanikeze sona kwa TikTok sincane kakhulu. Ngalunga ukuthi ndibe ne 2 days ndizobalisa nje kuphela ngemisebenzi yebhangela. Yabona, ubufakazi obusuke ebantwini. So ibhangela akusosithwalo. Ibhangela guys into yedlozi, into kaNkulunkulu. Yabona. So mase uthathe ibhangela sowunalo, kusho ukuthi kufanele ukuthi ngama Friday, because ndikufaka egroupini, kufanele ukuthi every Friday siba nomthandazo sibe nawo ngo6 late. Xa ithi 6 o'clock siba nomthandazo. Nawe ujoyina ntoni? Ujoyina umthandazo, umamela ubufakazi egroupini. Bakhona abafakaza egroupini, bakhona nabandifone la, but ubufakazi obuninzi obukhulu bukhona nasegroupini. Yabona. So abanye bangene ke abanye bangene kuma social media ngokuhlukahlukana indlela abantu abafakaza ngazo. Yabona ne. So yeah. So kusho ukuthi ke bafowethu, xa usuke ufuna uthi wena ufune lakho ibhengela, ufune kube ne 1510 rand. Xa usuke uthi ufune lakho ibhangela, kusho ukuthi kulo 1510 senzokukhandela ibhangela ndikuthumele lona. So ibhangela ke bafowethu, abantu abaninzi bazibuza ukuthi le khopha ngoba siyayazi siyiqhelile. Cha, le khopha lena uyiqhelile, but amandla endiwafake la amandla akhona awazi. Uyabona ne, uyova nje kuphela ngabantu, because of kune sacrifice endiyenzayo kwibhangela ehlathini, kune sacrifice endiyenzayo ekhaya, because of ibhangela kunendlela endilisebenza ngayo. Uma ngaba uthi ufuna ndikutisha ukuthi ibhangela lenziwa njani, ndiyakwazi ukukutisha. Mawuthi ufuna ndikutisha ukuthi ibhangela ungalenza njani xa usuke ufuna ukwenza into enamandla njengebhangela. So ukuyikhiphe imali engango 50,000. Ngiyafuna u50,000, mawuthi uno 10,000, uno 30,000 ichamta nasekhaya, ngiyafuna umuntu ono 50,000 ndizokwazi ukuthi ke ndihlale nawe phansi ndikubonise ukuthi ibhangela ulikhanda kanjani, ngento enjani, kwenzakalana ama sacrifice akhona. So uzokwazi ukukhanda ntoni ibhangela eliconnectisa noNkulunkulu neliconnectisa nedlozi, akusosithwalo. Yabona. So imithetho yebhangela ithini ke Simba? Imithetho yebhangela, umthetho webhangela bafethu
andifuna abantu abazothatha ibhangela baye emangcwabeni. Mawuthatha ibhangela uyalishiya uhambe emangcwabeni. I-reason emangcwabeni inhlanhla ayikho. Inhlanhla ayikho emangcwabeni. And abantu bakuthi ndiyafisa ongathi bangastopha or mhlambi kube nenye indlela abenza ngayo ukuyothola ntoni, ukuyothola inhlanhla emangcwabeni, because first amangcwaba kuganga ngawo ngoku. Uyabona? Amangcwaba kugangwa ngawo. Ingakho ungathi uyocela inhlanhla emangcwabeni, omnye acela inhlanhla kuyibhangela ayithola into ayifunayo, but wena oyile emangcwabeni uthola ukuthi into zakho ziba mnyama kakhulu, because khona abantu abagangayo, khona abantu abathwele ngabantu abasemangcwabeni isikhathi esininzi. So abantu bayavusa emangcwabeni basetshenziswa ngendlela errong. Uyabona? Ingakho abantu uthola ukuthi ifamily zizophuma njengoba kuzi Good Friday ziyaphuma ifamily ezininzi ziyocela inhlanhla. Ungaya emangcwabeni nje uyoklina, uyokwenza onto usuku uyoyenza, uyabona? But kuba ngathi amathuna ngawalungisa amathuna namhlanje ngendlela ekusetshenzwa ngayo, akunankinga. So siqhubekeni. So mawufuna mangaba unalo ibhangela emangcwabeni, uyaya mhlambe emngcwabeni uye ngonto usuku uyangayo, but not ukuthi uyofuna inhlanhla emangcwabeni uphethe ibhangela. But xa usiya emngcwabeni uya ibhangela kusho ukuthi nje kwasemangcwabeni alingeni, ulishiya ekhaya ubuye uhlambe ngesiwasho endinikeza sona. Uhlamba ngesiwasho endinikeza sona, noma mhlambe uthathe i3 days, uthathe 3 days, kusho ukuthi lo 3 days lona ngo3 days nje ozohlala ungenzi into. Lo 3 days lo like into efana nantoni ungalifaki ibhangela. Uyabona? So kusho ukuthi ibhangela njengo lilichazile ukuthi ibhangela likunikeza inhlanhla, liyakuphuphisa, liyakubonisa nje amadlozi wakho, chola ukuthi awusawaphuphi ngoba mhlambe esetshenziswa, ngoba mhlambe kunento ezenzakalayo. So ibhangela ke kusho ukuthi into eluhambo, but iluhambo lumnandi ngoba iluhambo ibhangela ube ubona imisebenzi yantoni eyebhangela. Uyabona? So ibhangela kakhulu njengo ngisho ukuthi liyakuprotecta, ibhangela liyakulwela, ibhangela liyakunikeza inhlanhla. Ungani waba nenhlanhla nje ezininzi, ngeke nibalise nje ngabantwana bami kancane. Ukhona umntanami kulonyaka lo ka 2025 January, xa sivula nje ngoJanuary uye wathola umsebenzi engafaka ngeCV. Omnye wabantwana bami wathola nje umsebenzi oright we-security engazange afake iCV. Owesibini umntanami uye wathola ipromotion. Imoto ke anthethe groupini abantu abaninzi bazithengile ke imoto kulonyaka lona, including nami. Abantu abaninzi bazoyibona imoto yami ku Dr Simba Lwandle TV ku YouTube. So zininzi into ezenzakeleyo esezenzakele kulonyaka, njengoba nangichilo ndathi unyaka wethu okuphumelela. Usekunyaka wethu okuphumelela lo. So mawusukuthi ufuna ibhangela into esikuzokuprotecta, uyazifakela nje ibhangela nje kanje. Ungani walihlobisa mhlamba wafaka into ozifakayo, uyabona ne? But ibhangela lona libe khona because of liyasebenza. So ibhangela lisebenza kanjani ekutheni libethe izitha ezikushayayo. Alivele lihambe loqala abantu ibhangela asithakathi la. Lishaya izitha ezikushayayo. Ukukubonisa lizokubonisa ngoba lifuna uhlala likubonisa ukuthi nalo likhona. Lihlala likubonisa ukuthi nalo likhona. Uyabona nesikhathi esininzi. But into ezininzi mawusebenzisa ibhangela uyazibona. So bafowethu okunye nokunye zoloko ndichaza kancane lapho ungavanga khona, but ngifuna ukubonga kakhulu mawusukuthi ufuna ibhangela nawe ufuna ukusijoin egroupini. Sikhona nje sibaninzi kakhulu. Nawe ufuna ukuba yiphathi yethu ngoba from December ndilwela ukuthi sibe sizama ukuthi sikwazi ukuthi sihlanganene eCarltonville, njengoba ngisisho ukuthi ibhangela luhambo, sikwazi ukwenza izinto ezi very important ukuthi sizenze xa sihlangene. Khona amandla abantu azokhuphuka because abantu bajongene nama challenge. Umthakathi mebona ukuthi okay ikhonto ozidefenda ngayo, kuloko kufanele ukuthi uthini, uloko uclean, uloko nje usendleleni right. So bafethu ndiyabonga. Amen.